Ura wari Vice Chancellor ndene University Chuka Professor Erastus Njoka ura kinya wachuaga ugavana wa kaunti ya Tharaka Nithi nori tiatongera barabatari gutigana na siasa na baritire Kenya ngugi Njoka ura kinya ugite kagitene ga siasa nigakurukire na nandi kira kibatere kuoneka ni ngugi igitwa na aratarite Kenya kurumira urimi irinjira ya gukuria uchumi bwa nthiguru kienda gutanganira na mpara Martin Mugambe na ripoti je. Urari munini wa chanchera kere University ya Chuka twe Professor Erastus Njoka auritie aringichia cha mono ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gutigana na chia cha kagita kanonto ichiathirire na kwambiria kurutira kari wira wethirwa no athurirwe MP ruta wira uria mwega ukenia antu mara maguthurire nonto gutwe na problem mbugaga ni kuma support monde ana muntu era guka kugwata advice kuma na niyo ngamunenkera lakini tigani kuruga mugiuga ni mukwenda giki anotaro ana kugera gintu oni antu ana kirutha on this earth ambo rute wira waku oneke nantu magakuthikiriria kiaria kagita kawandi wa mitembari cha chukuria primary ya Katharaka wandi ya Chogoria Professor Njoka ugite anto barenda wira na batikwenda chia cha nonto kagita karakari ogoga chia igakurukire na kaomba kuthira gote muntu wenda untu achiacha for 4 years 5 years kugethwa gutena maendeleo tika antu machiarirwo nikenda maragia chia leo nde tabula kirikaniro kiugite kuri ibinda ria wira na tubati kuona wira thaa ino na tikanguga antu matikuruta wira ende ni tukwenda tumenye na wira omwe ni wa kubandithia antu miti nikenda gukuku mauntu ni megie muturire kuma uro kwari rwikira muntu ndeni ya nthiguru ya Kenya augite thirikari ya ndagitari William Ruto ni kugeria kubaitania na kuthondeka mantu kenda gucokia muturire wa Kenya ara wari aguka nyuma ni mbuga maisha metu nuntu nthini yetu ni agriculture makabwererea antu makambiriria kuruta wira mashambani mao mabande irio makendia mabande cash crops mendie makagwata foreign currency from there riu bau nibo economy ikabwira nuntu economy yetu isente twe ki agriculture na thirikari ni ngwana ni kuruta wira munene ikunenkera antu irio mabanda na ikamanengera fertilizer ni mbuga gikine kiambiriria kuri bantu bagakinya wa muntu ethirwe ni akumba kwigurira fertilizer wana mbegu riu economy kabua no thirikari ni icũthĩrĩrĩtie bau muno we murugamiri wa kiama gikitweteri njeru auritia chiari na nkinya ntu bagima komba kwithirwa bakithomithia na bao mantu bamite na nkinya kumenyera mara matuthiurukirite wa bari banini ningwenda gu challenge group ira ciingiire guku mingi muno anokethirwe ri ambi ithirwe ikibanga buria miti ingibandwa kwao taburia group ino eruthite riu muruthite untu uria munene ningwitikia next time tukanjoin one banks wana institutions kubanga buria miti ikabandwa iria mingi nuntu ni twenda kuruthera itagwa greening the brown ambuge kagita getu ga kuanda miti aketho tulaandile kana tutaandile nikathirire riu ni kagita ka ana baba tubalele bakimenyaga umuhimu wa kuanda miti kumenyera miti bakule bakimenyaga muti ugatemwa kwao mujini babati kugoli place iwe bakule bakimenyaga muti we munini ni babati kugwikira loje one kuandwa skulu ne kuandwa na umijieni na batwike security betu kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambe.